Mejuah-juah man banduk rina ngawan perpulungan, si ikelengi Tuhan ijapa pekam ringan ibas paksa enda. Mari ras kita arsikap, guna bengket ibas kebaktin minggunta. Mari ras kita bengket kubas kebaktinta. Ibas gelar di bata bapa, si jadi ulu gegeh ras kepenta rendu. Ibas gelar anakna Yesus Kristus, si enggo mereken kepentaren man bandu. Ras ibas gelar kesah si badia, si tetap ngajari kam, guna tetap ngeluh ibas kepentarenna. Perkuah ate ras dame ibas di bata bapa, ras ibas Tuhan Yesus Kristus nari. Ibas kerembaken kesah si badia, ras kam kerina gelah. Amin. Berita karena perbahanan rasura-sura di bata. Bereken man bangku kepentaren dengan pemetah. Erkiteken aku ernalem man perintah-perintah ndu. Erpalasken kata di bata enda, mari ras kita rende muji Tuhan, ibas kitab denden nomor 386. Mari ras kita ngoge pustaka si badia, bagin si pemena, ibuat ibas kitab 2 Timotius bindu 2 ayat 10:4 sehkubas ayat 10 siwa. Yogeken kami isina nina bagenda. Ajarkanlah perpulungan jana persingeti i lebe-lebe di bata, gelah ola ia rubati karena sada-sada cakap. Usahakanlah gelah dat pujin kam i lebe-lebe di bata, bagi sekala si erdahin, sila mela karena dahinna. Sekala si ngajar alu pinter, berita si benar ibas di bata nari. Sirangilah ranan sila tuhu, dingen si sia-sia. Si prasatna nirangken kalak ras di bata. Si i ajar kena njajat bagi penyakit kanker. 2 kala ibas guru-guru gelarna Himeneus ras Piletus. 2 ia enggo nadingken pengajaran si benar. Genduari enggo kemamangan ibahanna, 3 kala si enggo teman Yesus Kristus. Alu ngataken, maka kekeken kala si te enggo jadi. Tapi palasin teguh,
si enggo ipanteki di bata labo terugur. Ibabo palas lit tersurat, itandai Tuhan si kerajangenna, bagepe ise ngakuken, maka ia si kerajangan Tuhan harus itadingkenna perbahanan silapayo. Ketuahan kalak si megiken kata di bata, dengan si make kenca ibas kegeluhenna si tep-tep wari. Haleluya. Mari ras-ras kita ersada ibas pertoton, ope lenga sidengkehken kata di bata, ras kita ertoto. Isehken kami mbui bujur man bandu o Tuhan, sebab lit denga tetap iberikan kam kesempatan man kami. Guna makeiken waktu silit, dengkehken kerna katandu. Katandu kap jadi palas kegeluhan kami, ibas ndalani erbage-bage, kejadian siseh ku tengah-tengah jabu-jabu kami, bagaipe ibas kegeluhan kami. Sikap kerina anak-anak ndu guna dengkehken katandu, bagaipe kemahandu guna nuriken kebenarandu. Alemindu kami Tuhan bas kerina salah lepak kami, gelahatan kami ipekuanakken jadi si kerajangandu. Artoto kami mindo perkuah atendu, ibas gelar Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Senina ras turang si ikelengi Tuhan, mari ras-ras kita ngoge kitab kuan-kuanen bindu siwah, ayat 7 sekubas ayat 10:2. Iogeken kami isina nina bagenda. Adi icidahken kesalahan kalak si megombang, nembeh ngenca atena. Adi iajarken kalak jahat, ate mesui ngenca idatndu. Kalak si meganjang rukur ola pandang, gelah ola atena nembeh man bandu. Tapi adi icidah kendu kesalahan kalak pentar, tentu keleng atena man bandu. Adi iajar kendu kalak pentar, reh pentarna ia. Adi kalak benar iajar kendu, ertambah-tambah pemetehna. Maka banci kalak jadi pentar, la banci lang, erkemalangan ia lebih man Tuhan. Adi itandaindu di bata si badia litkap pengertindu. Kepentaren erbahanca umurndu reh gedangna. Adi lit ibas kam kepentaren, bandu jine ngeuntungna. Tapi adi itulak ndu, kam jine nge si rugi. Senina rasturang si ikelengi Tuhan, salam mejuah-juah, selamat wari minggu, man bandu kerina, si ikut muat bagin ibas kebaktin minggu bas paksa enda. Ibas minggu pendidikan enda, ipersingeti pe mulihkan man banta, makana gereja pe jadi alat Tuhan, gunanehken pengajaran. Gunan didik tep-tep kalak site lit aturan geluhna. Aturan geluhna ibas Tuhan nari. Tentu aturan geluh ibas duni enda, lama seri ras aturan si ia turken di bata ibas surga nari. Pengarapan simbelin gereja banci menghadirkan kerek kini rajan di bata i tengah-tengah dunia enda. Ija kegeluhan anak-anak Tuhan, lit ibas keteraturan, lit ibas disiplin, lit tanggung jawab,
ia tehna kaikin sura-sura si mehuli guna masa sireh. Maka anak-anak Tuhan la ngadi-ngadi erlajar. Sebab pengajaran erpalaskan kata di bata, mabai kalak site, meteh bedakan apai si mehuli rasila mehuli. Apai silat-lat bagepe lalat-lat. Makana kitab kuan-kuanan enda mereken sada pengajaran siseh kal ulina. Ija itu rikena karena perbedaan. Kuga kala si jahat bagepe kala si pentar. Adi ikatakan ibas ora tenta enda repalaskan kitab kuan-kuanan itu rikena kuga biak kala pentar ras kala bodoh. Adi kala si bodoh entah pebanci ka ikatakan kala jahat, ia adi ikatakan kesalahanna minter nembah hatena. Labanci ipandang, labanci ipersingeti, sebab beluh kal akapna ia. Maka adi ngajarkan kalak jahat, entah pe kalak bodoh, erbahanca mesui ate kalak si ngajarkan ca. Sebab lah ibegi kena, lah dia tena, ijuru kena pengajaran si mehuli. Erkiteken si ema makana meserakal ia kapna guna ngalaukan pengajaran si isahkan man bana. Engkai makana meserakal akapna begikan pengajaran si isahkan man bana la atena ipandang. Erkiteken meganjang ukurna. Adikala si meganjang ukurna dakam laka ken terpandang. Maka mekatep laboban benar kal ilaku kena makana lali kalak si mandangsa. Nggo ipeturut kalak. Sebab na langit kalak ndarami pagi tutun. Langit kalak ndarami imbang rubat. Tapi mon maun kalak entah pe mungkin kita gelah ulan nembah hatena si peturut. Si tuhuna erdausa dengan salah kal kita, adi siteh salah, si sinikkan dengan si peturut. Sebab kita nge pagi erkadiola, salah kal pagi siakap, banta, bicara ku persingeti minda intah labo bagea teta. Maka ula sempat terlambat, ula sempat ngadi, kita guna nehken pengajaran. Guna nehken pendidikan, memang adi pendidikan entah pe pengajaran karena kata di bata lalit ijazahna. La tamat-tamat tapi terus kita erlajar ras erlajar. Enda me jadi persinget kape man banta, gela ula ateta nembeh man kala si ngajarkan kita adi itu rikena kesalahan ta. Kalak bodoh, kalak jahat ngenca, layang git megikan kata ajar. Tapi adi kalak pentar tupung isehkan kata pengajaran, itehna kelengkel kap ati kalak endaman bangku atena. Maka nanggit ia erlajar, kai si ikatakan kalak ndai ipekusur-kusurna, ibas ukurna. Maka inenna ibas realitana. Erkitikan si erlajar ka ia arah kata di bata. Kaikin isi pengajaran kata di bata. Memang kepentaran enda pemere di bata ka. Tapi adi pemere di bata enda lah isi pelajar-pelajari. Berlalu bagi saja ngenca. Lah kita pentar ibanna. Sebab melalang mungkin pengalaman ta. Si begikan ngerusur kata di bata. Tapi lah tersuan bas pusuh ta. Si ikuti ngedahin-dahin gereja. Ibas kita ikut muat bagin dengkehkan kata di bata ibas kerina kegiatan. Tapi adilakin tersuan ibas pusuh ta kata biak ta medoni dengang. Lah kita ngit mempelajari kaikin si banci erbahanta kita jadi kalak pentar.
Adi kalak pentar ngelu ibas kebenaran, tambah lalak pemetehna sebab ngit ia tetap mempelajari sa. Maka berin metenget man banta, siapa inge kita, kalak pentar nge, entah kalak lenge, tapi kalak bodoh. Ula sempat min kalak si deban lanai ngit mandang kita, lanai ngit mempersingeti kesalahan ta, arkiteken kai, arkiteken meserakal ia kapna, gunanehkan pengajaran si menghuli man banta. Tapi erpalaskan kata enda ikatakan peman banta, maka banci kalak jadi pentar laban cilang erkemalangan ya man Tuhan. Kalak sir kemalangan man Tuhan, arah kai penggit iar lacar, arah hal sikiti, arah kalak simbelin, arah kalak susah, arah kalak baya. Kai pe banci jadi pelajaran simbelin man bana. Artina sekolah kegeluhan. Arah kai pe ia lajar, amin na pe lalit ijazahna. Kerina ngeenda kita iperhadapkan kubas ujian-ujian kegeluhan. Si tamat dalanisa, si ngasuk dalanisa, pasti jadi pemenang. Tapi adilang, numpah padan. Mungkin pe kecewa, mungkin pe menyesal. Lanai ka terpekena, adigo ka lewat waktu sie. Maka kitab kuan-kuanan enda, mempersingeti man banta mulihkan, adi erkemalangan man di bata, laban cilang idat ndu kepentaran, janah kepentaran erbahanca umur ndu gedang. Jadi enda salah sadar resep umur gedang, pentar. Sakalak pentar adi labo manukuren lau yang git ngukurisa. Sin cedakan ras meneken bana labo yang git ikut terlibat kubas. Sebab na adi ngu terlibat bengket kubas dan do. Mon siakap tang-tang ne biasa saja, tapi dung na lanai terpulahi. Ngo gedap kita bas, lanai kita banci pula. Maka kepentaran di bata enda, baba keuntungan kalman banta. Labanci kita ibeneken kepentaran ne. Sebab siteh makana kalak pentar, labo banci tokohi kalak. Jadi kalak si pemetah lenga tentu pentar. Tapi kalak si kalak pentar pasti pemetah. Sebab tehna nulak kai si jahat. Nulak kai si bahanca banci ia rugi. Lalu bage-dage senina rasturang sini ikalengi Tuhan. Arah kitab kuan-kuanan enda ia jari kita kerina. Maun siakap makana adi kalak pentarenda gue pasti serba bisa. Lit kange kekurangan na. Tapi ibas kita erlajar karena kegeluhan ibabai kita tetap gelah na banci, tetap kita jadi kalak si pemetah. Adi sinen pe kubas kitab 2 Timotius ndai, makana Timotius isuruh Paulus dahinna guna ngajar. Ngajari perpulungan gelalit orat geluhna. Ngajari perpulungan karena berita si meriah. Berita karena keselamatan. Berita si maba perdamen sirehna ibas di batanari. Makana adi perpulungan pentar la sukah ia rubat arkiteken cakap silar turi-turin. Mon dakam arkiteken cakap silar turi-turin baci kita rubati. Mon lah boy penting kal. Ulamin rekite-kiteken sila penting, si ban jadi hal si penting kal bas kegeluhan ta. Siakap harga dirinta tergantung ibas cakap kalak ndai. Adi cakap kalak kal ngenentukan kita kalak si meherga, ngo kita rugi. Sebab mungkin engen caya beluh belas kenca, engen calit kamusna, lanai li si deban, lain cakap sila payo, cakap sila tengteng. Maka Timotius pe persingeti Paulus gelahna ulamin kamdat pujin ibas manusia nari, tapi ibas di batanari. Kerina kam harus nirangken ranan sila tuhu dingin si sia-sia. Maka kalak pentar lakal ia tergantung arah kai cakap kalak entah pe penilaian kalak nang dangi ia. Tapi adi kalak sila pemetah,
Kai pe tempa penting kelman pana. Cakap sila pentingnya pe penting kelman pana. Mungkin pe perlu kai klarifikasi. Maka perasat kalak sila pentar, entah pe kalak lenge, entah pe bodoh ikatakan di ibas kitab kuan-kuanen, enda perasat nanirangken kalak ras dibata. Si ia jar kena jajat bagi penyakit kanker. Kepekenlit sada persoalan simbelin terjadi. Tupung Timotius isuruh guna ngajar ras berita si Maria. Ijalit guru si tergelar Himenius ras Piletus. Ia berikan sada pengajaran sirban cakala papa. Sebab nina kekeken Tuhan Yesus enggo terjadi genduari. Kekeken kala singgo man Yesus enggo terjadi genduari. Jadi Yesus memang enggo keke basi matenari. Tapi kekeken kala si man Yesus pe endang enggo terjadi nina. Padahal kekeken kala si matera singgeluh si man Tuhan Yesus enda terjadi pagi ibas kerahan Tuhan si pedua kali kan. MC iajarkan Paulus rusur. Tapi dua kala enda mengganggu cara berpikir perpulungan alu pengajaran si papa. Maka kala si lenge murah terpengaruh desken penyakit kanker jajat ni nandai. Memang ya isi singajarkan pengajaran man banta adilakin meteguh palas nabas kita terpengaruh kita nandangi pengajaran kaisi ia jar kena. Dakam pernah kange si begi makana nandangi kiamat madunia inda ibas tanggal siwah bulan siwah jam siwah 2000 siwah bulu siwah nina. Ternyata labo. Tapi tupung sia itu melalakang kalak te. Jam 12 tanggal 12 bulan 12 tahun 1112 jai pagi kiamat ni naka lit kang kalak te lit sinentukan tanggal katawari pagi dunia da kiamat nina. Padahal Tuhan jelas kal ngatakan ca ise pela meteksa bapangku ngenca meteksa nina. Tapi lit kang kalak pang erban tanggalna erban waktuna karena kerahan Tuhan si pedua kali kan. Bagaimana pengajaran si isahkan Himenius endandairas Piletus. Maka piga-piga kalak pete. Tapi ikatakan Paulus gelahna Timotius enda tetap pagu ibas pengajaran si benar. Palasin teguh enggo ipan teki di bata labo terugur. Ibabo palas elit tersurat itandai Tuhan si kerajaan na bagai pe ise ngakukan ia si kerajaan Tuhan harus itading kena perbahanan sila payo. Jadi labo banci dua na ibaba te man Tuhan tapi te kaman setan. Te man Tuhan tapi ukurna leket kudoni. Te man Tuhan tapi lagu langkah na medoni. Ikata kena ia te man Tuhan tapi ilahi kena pendahin si sia-sia. Ula kal si salah pergunakan waktu silit enda. Tutus kal kita umpamana ndahi kendahin Tuhan. Nguka melala pe dana si terpersembahkan kita guna ikut muat bagian bas dahin-dahin Tuhan. Keri waktu ta melala. Tapi kita kan pengelako si sitik. Lasam kerinana. Lanailit gunana. Maka ibas minggu pendidikan nenda, jadi kalak sir pemetah lah kita. Maka ulah katakan kalak man banta, sia-siana meganjang sekolahna, tapi murah kal itokoh-tokoh hikala. Jago kal ngetempaiya, tapi mau tukal ninaka, da kamela kal siakape. Ya, sada pengalaman pernah perjalanan kami ku Kabanjahe. Jadi lit salah kenek motor ya dakam adi kenek motor rumu menda git mon labas dalan na pedalanina makana
dalan nina dalan silaman bentas sendai reh nina masuk nina. Makanar siarah pudia pe ikut krina. Ia kena motor masuk nina. Makadunang go macat dalan dai. Makanan reh ningku jendai namban go katakan du masuk lakam go krina masuk. Piah go macat kita. Go krina go jadi macat ningkuman bana. Perban go kaya nga di samping kami. Tendu kay nina ngaloisa. May iya mau tu nina. Te yaman kene aku sekolah ko pelulit nina. Bagi kena ka aku nina. Adinggit yang ngikut-ngikut saya. Labo salah kue nina. Dakam go ka kita meling. Go ka kita salah. Go ka kita rugi. Sebab pengelakota lung nakala sidiban pe lanai baci mentas. Adi kena dai kata kena bagian dai ngenca. Iya yang lepak. Entah kaya ngi sekolah nah krina. Kakak ndu yang bagi kena aku ngikutkan kata angku nina. Jadi contoh si sederhana. Uga dagi kita selaku kalak si pemetah. Gelah na kepentaran erbanca gedang ngurta. Adilah kita pentar dandu. Dung na kejahatan si lakukan kita. Nuh sahi dirintah. Nuh sahi kala. Rebanca gulut ukurta empeturah penakit. Tapi adik kita jadi kalak si berhikmat. Pentar kita. Laban si kita idayakan kalak. Sak gundari pedendu. Melalangnya penipuan-penipuan. Si terjadi ibas media sosial. Ya, ibas kaipe mungkin reh ku rumah ta. Kalak nipu. Tapi adina leket kinukur tanandangi kebayakan. Bacikin kita benih. Sebab kai pelit tawaran-tawaran enda lik ka keberuntungan kam jadi pemenang enda ka kam dat hadiah kam pemenang nanina adi leket ukur tanandangi kebayakan si labo uli tancari bancikin memang kita bene tapi adi kalak pentar metengat kai kindalan na makana banci aku ngalo adi labo lit aku belanja adi nana arah mall umpamana. Engkai makakin banci aku dat keberuntungan adila bolit aku jenabung. Umpamana entah arah bang. Sebab lit lelap kesempatan kam kalak beruntung nina ka. Maka lit kanget de bakala kisat redahin baya Athena. Maka ida ramina dalan kuga maka banci ia lo kena kebayakan lalati herdahin. Lalit dahin si tutus idahikan sia-sia. Tapi adidahi uli si iya loken kita arah nipu arah nokoh lagedang umurna sia-sia krina ibas pak sana. Makana labo rugi kita sekolah mergape uang sekolah guna erpemetah. Sebab kalak si nggo erpemetah tentu nggo tehna cara rukur. Tehna ertimbang. Mungkin lah meganjang sekolahna. Tapi erkitikan git ia rusur erlajar. Git ia rusur erlajar arah pengalaman geluh. Bagai pe arah turi-turin geluh kalak si deban. Bacikangnya pentaran pe. Asangken kalak silit pemetahna. Makana senina rasturang sini kelengi Tuhan. Kepentaran erbahanca umur gedang. Enda menjadi tema man banta. Ibas kebaktin minggu enda. Ula sempat kita lah pentar anak-anak Tuhan. Anak-anak Tuhan pentar krina. Kugadage kita makaikan kepentarane. Tentuna kata di Batama jadi ulu kepentaran ta. Adinggit kita rusur empelajari sa nggargari surah-surah Tuhan arah katana. Itegu-teguna ibabaina kita gelah geluh ibas kepentaran di Bata. Jadi melala ingan tak erlajar. Arah rubia-rubia, arah sinuan-sinuan, arah pengalaman geluh teman ta. Mungkin pe arah pengalaman geluh ta. Adi pernah kita gagal, mari erlajar kita arah kegagalan dai. Gelah ulah kamulihkan pagi gagal mulihi. Gelah kita banci jadi kalak pentar ulih-ulihi. Labolit kalak mautui jadikan di Bata. Beluh ke kita kerina. Sajalit de bala beluh makikan kesempatan. Makadung na je kita tadingna. Lu bagedage ibas minggu pendidikan nenda erlajar kita kerina. Kugakin harus makaikan kesempatan silit. Makaikan waktu silit. Sadi kalak pentar beluh ya. Umpamana kuban contoh nasi peduakan.
isuruh ya mungkin nungkun rega semangka lah kuban contohna. Rehnina tuan naman bana man sirdahina tahu sungkun rega semangka gelah sidayakan. Sungkun skai sekilo nina. Kepeken semangka dai li kaje, semangka kuning li ka merah, li ka melon. Adikala sila pemetah lausia lenga kaseh pekuingan semangka dai kai nindundai man sungkunen ninaka. Tapi dikala pentar mis berkat ia. Maka sungkunna semangka merah skai regana sekilo. Semangka kuning skai regana sekilo. Melone skai regana sekilo. Adina borong uga regana. Adi erdaya kami asa kai ka regana. Maka dung dat na laporan lengkap dahina tuanna. Semangka merah 4.000 sekilo, semangka kuning 5.000 sekilo, adi melone 7.000 sekilo, adi sibuat per kilo asergana. Tapi adi sibuat 50 kilo, kurangina 1.000 per kilo. Dan itu jelas, tuan ne puas kelakapna. Ngutah nartimbang nguat keputusan. Kugapa siye ngepagi lalap ipakena, sirdahin na sindai ngelalap pagi ipakena, ngepagi ipilih na jadi kalak kepercayaan na. Tapi adi si menandai, mungkin terjeng jadi suruh-suruh dengan calalap, dekahan bingung, kainin dundai, uganingen, sungkun na kakaiman katankan. Makanya melala dengar contoh, kampe tentu melala contoh. Enda contoh si banci jadi rusur bas kegeluhan ta. Bagai peibas mutuskan kai si jadi bas kegeluhan. Apakah imhuli entah jahat. Man kalak pentar. Adi tehna ay menekan bana. Layang git ikut pas. Tapi adi kalak sila lenge. Kalak sila pentar. La tehna. Tokohi kalak iya. Benekan kalak iya. Sebab kai layar timbang. Nandangi kai si jadi bas kegeluhan na. Makana si pindo pemetah ibas di batanari, ibere kenaka kepentaran man banta, kesah si badia si ngajari kita guna dalankan pedah di bata. Tuhan si masu-masu kita tetap ditetutus megiken kata pengajaran si menghuli, si isehken kata di bata, si isehken serayan Tuhan, si isehken gereja, bagai pe orang tua di tengah-tengah jabu, man seisi jabuna. Kelah alu bagai kata tetap negu-negu kita, mabai kita, kubas pengajaran singena ati Tuhan. Terpuji gelar Tuhan, rasa lalap, serasa lalap. Amin. Ras kita ertoto. Bujur Tuhan, katandu go idengkahkan kami. Ajari kami makaikan katandu, gelah katandu ergegeh, dingin pe empegedangkan umur kami, dingin pe empelimbarui kegeluhan kami. Terpuji kam, ibas Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Senina ras turang sini kelengi Tuhan, radukan krina kalak Kristen bas krina ingan ras paksa, mari ras-ras kita ngakukan pengakun kini tekenta, ninta dagi ras-ras. Aku te mandi bata bapa, sila ersibar kuasana, sina palangit ras doni. Aku te man Yesus Kristus, anakna si tonggal Tuhanta, si jadi arah kesah si badia. Tubuh idur si nguda-nguda nari, si so keliamen tergelar si Maria. Singena nami kini seran, sangana pemerintahan Pontius Pilatus. Nipakuken ku kayu persilang, mate jenari ikuburken, nusur kudoni kematen, peteluariken nggo keke ibas si mate nari, nangkeh ku surga. Perkundulna arah kemuhan di bata bapa sila ersibar kuasana. Jenari rehme ia pagi, ngeranakan singgeluh rasi enggo mate. Aku te man kesah si badia, canahlit sada gereja si badia, persadan kalak si badia, pengalami dosa, kini keken kula, kegeluhan si rasa lalap. Amin. Mari ras-ras kita ersikap guna ngendesken persembahan pengatakan bujur taman di bata. Kata di bata si jadi palas ibas kita ersembah.
Di batangku si simpar alu kebayaken, silit ibas Kristus Yesus, mereken kerina keperlun geluhnu. Tupung kita ngendesken persembahan ta, raska kita rende muji Tuhan, ibas kitab dendenta nomor 227. Mari ras kita ersada ibas pertoton ertoto kita. O Tuhan, aloken kam dengan pasu-pasundula, persembahan pengatakan bujur si i persembahkan perpulungandu. Tuhan si ersi mulih kempa ia, sebab maka ngasup pekrina anak-anak andu mere, arkiteken goleben ia lo kena idur kam nari. Pasu-pasundu dage krina orang tua, bagi pe gerejandu, ngasup nehken pengajaran, nang dangi krina ngawan perpulungandu. Gelah pengajaran si mehuli negu-negu ia, kempak ku kegeluhan, negu-negu ia kempak kebenaran. Kam dage Tuhan si ngajari krina perpulungandu, ras rayandu, rikut rasa isi jabuna, gelah ngasup krina rekemalangan man Tuhan. Ibas berbagai-bagai kejadian si jadi ibas kegeluhan, Tuhan si nampati, Tuhan si mbregegeh, ngelengkapi ras nempurnakan krina anak kegeluhan ngawani perpulungandu ras rayandu. O Bapa si mada kuasa, berbagai-bagai kecibal kegeluhan perpulungandu, Tuhan dage kam sinampatisa, gelah banci tetap megege dengan megenggeng ia, guna ngalauken kai pesiseh man bana. Ibas kriah nukurna pe tetap Tuhan sinegu-negu dengan sinampati ia. Dengan pertoto kami nandangi anak ndu sirulang tahun ketubuhan, ras ulang tahun perjabun, simpar pasu-pasundu man bana. Bagepe man krina perpulungandu, anak-anak ndu, si ermeria ukur erkiteken seh sura-surana, tetap ia meteru ukur. Si lengah seh sura-surana, laki ti ukurna, tapi tetap sabar nimai waktu Tuhan. Kam si masu-masu pemimpin bangsa ras negara kami, bagepe si masu-masu gerejandu, si masu-masu krina anak-anak ndu ibabo doni enda, khususna krina anak-anak ndu ibas Indonesia enda. O Bapa si mada kuasa, yendesken kami kegeluhan kami, kerina man bandu, sebab kamkap penampat dengan si mpegegehi kami, dengan si mereken pasu-pasundu man kami kerina. Ertambah-tambah ibrendu kesehatan, bagepe rezeki, asa kami ngasup ngalo kenca dengan engkelolasa. Terpuji kam Tuhan arah kerina geluh kami, pentar kami kerina, maka banci pe, ketedehen pusuh kami, ndarami peratendu. Terpuji kam Tuhan, sebab reh kami mindo, ibas gelar Yesus Tuhan, si enggo ngajari kita ertoto, ninta dagi ras-ras. O Bapa kami sini surga, gelarndu ipebadiamin, rehlah min kini rajandu, sehlah min peratendu ibas doni enda bagi ni surga. Berikan man kami nakan cukup ibas wari sendah enda. Alemi salah kami, bagi ni alemi kami, salah kala empak kami. Ola min kami, ibabakam kubas percubaan, tapi olangilah kami, idur si ilat nari. Sebab kamkap si mada kini rajan, ras kuasa, ras kemuliaan, sindekah-dekahna. Amin.
Alukenlah pasu-pasu idur di bata nari. Di bata si mada perkuah ate. Si enggo nenahken kam ku kemulianna si rasa lalap ibas Yesus Kristus. Njadiken kam serta. Njadiken kam tetap. Ras njadiken kam megegeh dengan pagup. Ia ngesi mada kuasa seh rasa lalap. Amin. Kebaktin minggunta, Tuhan si masu-masu kita kerina, tetap semangat, salam sehat, salam si tandan, mankam kekelengan kami si baru dengar ikut bergabung, bas kebaktin nenda, bagi pe salam tedah ate, mankam kerina perpulungan ni Tuhan, mejuah-juah.